Jedna kratka najava za sadašnji razgovor sa Davorom Pavunom, hrvatskim znanstvenikom, fizičarom i inovatorom. Moram se odmah ispričati u startu zbog loše kvalitete audija. Snimao sam to preko Skype-a računala na Weekend Media Festivalu, kako kolega kaže, to mi nije odmah palo na pamet, puno njih je tamo išlo preko iste mreže i očito da je dolazilo do zagušenja svako toliko, pa nije na trenutke najbolji zvuk. Ali nadam se da će vam sadržaj biti bitniji od onog audija, kao što je meni. Tu smo dosta razmišljali, bili pustili, ne bili pustili snimku, ali šteta takav razgovor prepustiti. 9:05 kreće još jedan razgovor sa Davorom Pavunom. Dobar dan, gospodine Pavuna, dobrodošli. Evo, prošli put smo rekli 6. nekako smo sazivali 7. pa smo stigli do 7. emisije. Dobar dan vama i slušateljima, kako to zgodno funkcionira. Krenuli smo oba u Rovinju, a danas ste vi u Rovinju, a ja sam u Švicarskoj u Alpama. Pa svejedno funkcioniramo, jel? Da, zrak je čist kod vas, a kod mene ovdje dosta zagušljivo u nekom skladištu sam, nadam se da će zvuk biti dobar. Pa vidim da je, jer ja vas odlično čujem, dakle elektronika funkcionira. Funkcionira, da. Nadam se da će to tako biti do kraja emisije. Moje prvo pitanje se veže uz sve ono što smo mi do sada razgovarali i na neki način nije da me to muči, ali pokušavam naći praktičnu stranu. Jako bitno mi je da se može praktično primijeniti sve što ste vi nama prenijeli, sve uvide i sve što ste vi do sada uspjeli spoznati, na način da možemo koristiti u svakodnevnici. Postoji jedna velika razlika, barem u našim glavama, između znanosti i prakse u ovom našem kontekstu, jer i malo prije smo razgovarali o tome, puno ljudi razmišlja na sličan način. Strah ih je reći zbog društva i zbog tih nekakvih normi i standarda, to jest nekakvog zajedničkog konteksta koji smo svi stvorili, a nije naš, teško mi reći da nije dio jer smo ga stvorili pa smo mi dio tog konteksta, ali nije naš habitus, ako mogu to tako reći. Ne. Dakle, ljudi jesu svjesni onoga što nose u sebi, imaju taj nekakav osjećaj, imaju te neke manifestacije, ali ih zadržavaju za sebe i ne dijele ih, umjesto da ih podijele, da se one prošire, da stvore zajednički krug ljudi kroz koji će se prepoznati, kroz koji će brže napredovati, ljudi šute. Da, pogodili ste, što bi rekli, u sridu i moramo to totalno pojasniti. Mislim da to najljepše rekao vjerojatno Nelson Mandela. I zgodno je govoriti o Nelson Mandeli prvo toga što je crnac, mislim da je Nobelovac, bio predsjednik Južnoafričke republike, a proveo je većinu života u zatvoru. I taj čovjek bi morao u stvari biti jadan i ne znam ti kakav, a nije. Veliki čovjek, gleda što je rekao. Mislim da je citirao nekog pjesnika, ali biti u sljedećem. Rekao je, svi mi u sebi nosimo nešto veličanstveno Božje. I iz raznih čudnih razloga svi se bojimo izmanifestirati to Božje u sebi, dakle to izuzetno, to totalno nevjerojatno, a svaki nosi nešto od toga. On je to što rekao puno ljepše, ali to je esencija čovjeka. I sad idemo pogledati zajedno i sa znanstvene strane i sa duhovne strane. Htio bih da ljudi razumiju da su to dve drugačije postavke koje se nalaze u sredini. Znanost napreduje induktivno, ona je proizišla iz religiozne filozofije, ali ona stalno ima bolje modele, pa eksperimentalno provjerava, pa poučava modele, pa eksperimentalno provjerava. Ti modeli su neka vrsta, pod navodnicima teologije, mi to zovemo teorija, odnosno metafizika. To je redukcionistički pristup znanosti, on je jako dobar, on je relativno pouzdan jer imate mjerenja i vrlo dobra i precizna mjerenja, međutim na kompleksnosti znanost ima dosta teških izazova jer kompleksnost je ipak jako teško za savladati. Također znanost ima problem da znanost kad je poštena i istinita, a fizika recimo je, znanost kaže istine koje ljudi ne vole čuti. Slušajte istinu o fizici. Mi ne znamo šta je 95% svemira. Sad mislite kad bi političari rekli, i sada ekonomisti, malo kasnije ću govoriti o krugovima ekonomistima, ne? Kad bi rekli pa mi ne znamo i ne razumijemo svoju znanost. A mi to u fizici otvoreno kažemo, mi znamo šta je 5% svemira, a ne znamo šta je 95% i vrlo smo precizni. A prećemo sad na religiju, odnosno duhovnost. Esencija duhovnosti je religija i zato ona nije nikada u sukobu sa znanošću, jer da je poanta u tome da apsolut je sve što jest još puno više. Dakle, religiozni apsolut je jesam. I drugo, to nije nešto što se može izmjeriti, jer spada u transcendentalnu komponentu, ono što vrti svijest, to je ono iznutra. Puno više. Esencija istinske duhovnosti je da je to deduktivno. Jer to znači ako je čovjek Božje biće, da onda ima direktan kanal prema Božjem biću, jer je Božje biće uvijek u njemu. I to je ono bitno, tu ne možete to izmjeriti. Pa ne mogu ja mjeriti moj odnos sa
sve prisutnim Isusom Kristom. Mogu nešto samo pokušati pojasniti ako sam dobro shvatio i nekako moje razumijevanje. U stvari, Bog crpi snagu iz nas na neki način. Dakle, to je iskustvo, znanje i svakodnevni život. Ne, pazite, to je obrnuto. Čak atom ne može biti bez Božje svijesti. Mislio sam da je dvosmjerna komunikacija. U stvari. On iz nas, mi iz njega. Dakle, mi nešto dajemo i za to primamo. Ne, mi se moramo ipak objasniti poantu. Ne. Sa stajališta ljudskog mozga i gledanja na stvari, moramo ipak prihvatiti da jesam je stvarno alfa i omega. Dakle, da prauzrok svega što jest, dakle, dragi Bog, nije želio da se stvori kreacija, ne bi se ona stvorila. Jako je teško čovjeku shvatiti da postoji netko koji je uvijek bio i uvijek će biti. Jer mi ljudi imamo taj kauzalizam ubačen u sebe koji je pojačan redukcionističkim materializmom i svim hipnozama iz škole i mi stalno hoćemo udati početak i kraj, ta iluzija vremena. Međutim, kad stvarite vrijeme iluzija i da u stvari postoji jedino stanje svijesti, ili druga reći, ako hoćete, entropijske konfiguracije ili informacijske konfiguracije, i da se vi šećete po njima i kad shvatite kao da ste zatvoreni u jedan multidimenzionalni kompjutor u kojem vi stalno izabirete scenu koju ćete idućem trenutku manifestirati, kad to jednog dana shvatite, da ste i režiser i glumac u osobnoj drami, i vidite Elvis ovog trenutka čak ne mogu garantirati da vi postojite, ja jedino mogu biti siguran da ja postojim. Prema tome, to je užasno duboka stvar kad shvatite kompletnost vlastite egzistencije. I to dolazi direktno kroz duhovnost i tu imate jednu jedinu opciju, jedan jedini život, a to je jesam u odnosu na prajesam. Jer kad vi umirete uz iznimno poštovanje za vašu suprugu, djecu i sve najdraže, vi se nalazite u dodiru sa savršenom svjetlošću, sviješću i ljubavi. I onda niko vas ne sudi, vi osjećate na neki način kao sami sebe revalorizirate. Jer kad shvatite do kraja duhovnosti i zaronite u ta stanja svijesti koja su nama dana, a to ne morate mjeriti jer ne trebate ni nikakav uređaj za to, imate već sve u sebi. Dakle, kad duša u sebi osjeti susret sa živim Bogom, kao je lijepo opisao dr. Tomislav Ivančić, onda se to ne može više prvo pretvarati u riječi. Poeti su jako dobri, dakle pjesnici to jako dobro znaju, jer nekako oživljavaju te stvarnosti, ali ne direktno, jer to se ne može opisati, to je onaj direktni uvid, nego se opisuje nekako konfiguracijskim riječima. I čak, znate, u komunikaciji postoji način na koji nešto izražavate. Riječ već modeliraju stvarnost, koji izbor riječi stavljate. I sad, onome koje je to jasno, će shvatiti da je bit čovjeka ljubav i svijest, jer je ipak Božje biće. A ovo što mi svi radimo i u znanosti, i takozvanoj ekonomsko-političkoj civilizaciji, to je samo jedan lokalni, tridimenzionalni, eventualno četverodimenzionalni cirkus koji mi trenutno vrtimo na ovom planetu i stravično se naravno uzbuđujemo oko svih tih takozvanih nepravdi i problema. Međutim, one su stravično prolazne, one su u najboljem slučaju 100 godina, dok je ova druga skala de facto beskonačnost. I to ljudi ne znam zašto, jer ljudi su ipak naučili svi dovoljno matematike. Pa skala beskonačnosti, takozvani Alef, pa to je zato... Da, to je zato što, ono što ste prije rekli, mi smatramo da smo početak i kraj, samo je zato. Da. Čak i vjernici. Mi naprosto, ja sam to rekao u mnogim predanjima, mi smo podcijenili ko je alfa i omega, Jahve ili dragi Bog. Gledajte, ja dozvoljam izbor nevjernicima. Slušajte me vrlo precizno, jednom za sva vremena. Pretpostavimo da dragi Bog ne postoji. Dakle, ne postoji veća inteligencija od čovjeka i ne postoji princip veći inteligentni nego mi. Okay? Dakle, mi smo krenuli iz velikog praska nekakvim evolucijskim zumba-njumba tehnologijama i stigli do ovog stupnja. Dakle, čovjek, i ovog trenutka ovaj ja koji govori, je najviši stupanj što postoji u svemiru. Nakon toga, potpuno je jasno da to ne može biti. Mora biti viši stupnja od mene jer ja ću se ulirati na više. Dakle, u najmanju ruku će biti umjetna inteligencija više od mene. Dakle, vidite, cijeli model čak ne može preživjeti na nivou tog algoritma. I zato sam rekao, kad pogledate ozbiljnije, kompletnu ljudsku civilizaciju, onda je sramota biti nevjernik. Zašto? Reću vrlo precizno. Pa toliko literature imate, toliko izuzetnih ljudi. Neću govoriti samo o fizičare, govorit ću o vjernicima, o kakvim svecima, o sitnim, nepoznatim čak osobama bilo gdje na planetu koji su došli do direktnog uvida Božjeg bića. I sva ta svjedočanstva vam kažu isto. Pa to je ipak nevjerojatno. E sad, zašto to naša civilizacija ignorira? A ignorira. I kad vi čitate naše vijesti, novosti, sve skupa, meni je u svakom intervju pitanje pa kako je moguće da ste vi znanstvenik i vjernik. Dakle, Hrvatska, tobož katolička zemlja, niko ništa ne razumije.
Vjerojatno ni crkva. Jer to ne može biti drugačije. Da je crkva suverena u Isusu Kristu, pa oni bi lupali šakom po stolu i rekli bilo kom premijeru ili premijerke, pa ljudi moji, pa dajte mi zašutite u vašim glupostima, ne? Da, danas sam pročitao jednu vijest u jednim dnevnim novinama, čini mi se da govori o Njemačkoj, ali nisam siguran da li je to na nivou cijele katoličke crkve, uglavnom tko ne plaća porez, raskinuši mu se svi sakramenti. Mislim da je to ta trivializacija, u stvari s te strane vjere, ja ne mogu govoriti o tome, nisam praktični vjernik u tom kontekstu, i je onako dosta uznapredovala i čini mi se da gubi kontrolu nad time što radi i govori. Mislim, gledajte da pojednostavnimo, ja sam to rekao prije u emisijama i bit ću precizan. Crkva je po definiciji griješna i crkva je na neki način po definiciji korporacija, jel? I to ne znači, i na koncu povijesno nedvojbeno bila stravično griješna ili čak zločinačka, kako hoćete, mislim, proveličavajte, ne. Da to nije poanta u tome, ja uvijek odvajam recimo nauk Isusa Krista u Evanđelju, koji sam uvijek rezimirao na vrlo jednostavno, mada nisam siguran da je to teološki 100% ispravno, ali meni kao čovjeku je dosadno, dakle, to kažem i moje djeci kad razgovaramo, dar oprosta, pazite, ono zašto ja jesam katolik znači univerzalan čovjek, oprost je jako važna kategorija, ako shvatite da je sve jedno, onda kog vi stalno sudite u svom duhu? Nemojmo mi suditi. Naravno mora biti sudske institucije za određene ljudske konflikte, ali govorim na nivou duha, svijesti, savjesti, ljubavi. Ja ne sudim jer ne znam kompletnost priče. Prema tome opraštam svakome, pa ako me neko povredi, to je ono što Isus kaže, ko tebe kamenom ti njega kruhom. Pa znate šta, meni se isto desilo nepravdi u životu i to priličnih. Kad su mi zatvorili laboratorij, slušajte me dobro, s 40 godina, bio sam na vrhuncu snage i karijere i talenata. Švicarci mi zatvorili laboratorij. I znao sam od našeg Nobelovca Preloga iz Ciriha da su i njemu to napravili, ali srećom drugi dan je dobio Nobelovu nagradu, znate, pa sam mu oprostili. Dobio drugi dan Nobelovu nagradu, ali sam mislio šta ću ja sada, ne? Znači što sam napravio, otvorio sam laboratorij u Americi. I ako išta znate o mojoj karijeri, bilo užasno teško, stravično teško, 15 godina, najtežih dijela karijere, ali uspio sam do kraja totalno. I zato danas sam, eto vidite, sad sam priznat i u struci i šire. I to mi je to. Dakle, ne možete vi suditi. Bio sam ljut na ljude kad su mi zatvorili laboratorije, a s druge strane mi se desilo nešto fantastično, sam mogao otvoriti laboratorij u Americi, jer na neki način su se htjeli riješiti, znate. Tako da nemamo mi puno ljudi suditi. A s druge strane, ako hoćete, neću vam suditi ni crkvu, kao neću vam suditi ni komunističku partiju. Gledajte, ko sam ja da njih sudim? Ja se molim za njih. Molitva je ono što i Gandhi imao, a to Isusa Krista uzeo. To je kad znate da ljubav prema sebi, dragom Bogu i bližem svom, da samo volite. I onda shvatite da vi tom ljubavi vi ste apatiji. Život je igra odnos i komunikacija. Prema tome, kad tako doživljate život, a to nimalo ne smanjuje fiziku, znate, ne znam, drugi dio. Ali onda kad tako shvatite, živite iz dubine svoga bića, sa puno ljubavi, harmonije, suosjećanja. I tu u stvari dolazimo do onog božanskog u nama koje bi trebalo potaknuti, pustiti da se širi, da napreduje i da živi ono što ste na početku rekli. Ja opet moram naglasiti, jer ljudi me stalno pitaju u odnosu katolicizma i drugih vjera planetarno. Gledajte, ja nisam tu najveći ekspert, niti tvrdim da jesam, ali sam dovoljno toga ponjušio da po ono što ja znam i osjećam kao čovjek, alfa i omega, dakle prauzrok svega sveš, dakle dragi Bog, filozofski, ono konačno biće, koliko ja vidim je i budući da ne poznam dovoljno ove druge religije u tom smislu, ja se ne bih usudio ići dalje od toga. Međutim, ono što znam, što je meni bitno, za nas koji smo tu, što se kaže u Kristovom, u marijanskom svijetu, šta će vam više nego Isus Krist, koji je stvarno postavio, naravno, princip oprosta, što je vrlo teško zaživjeti, vjerujte vi meni, nije lako uvijek voljeti bilo. A drugo, voljeti samog sebe već veliki izazov, pitajte psihologa i psihijatra i svoje najbliže, a da ne mora onda stvarno shvatiti ko je dragi Bog pa njega voliti i onda to sve zaživjeti u praksi. U tome, taj izazov je evanđelje meni više nego... Sad idemo dalje. U praksi dnevno, što je dodatni problem, to ste vi pokrenuli u uvodu, a ja to potvrđujem. To je vertikala percepcije, jer znate, ponavljam opet, ovo nije zločesto, ovo je naprosto činjenica. Kad ja dođem predavanjima ove godine. I kad dođe na prvo predavanje svake godine, imam u dvorani 200-220 studenata, novih, 18 godina sam, ja su stari. Mladi inženjeri hoće slušati fiziku, ne? Ja praktički u prvom predavanju već bi vam mogao reći koji me ne mogu uopće slijediti, jel? Jer ne znaju li dovoljno matematike ili nemaju asocijativne kapacitete i tako dalje. Dakle, ja ću naravno izgubiti krajem godine oko pola tih studenta, otići neke druge teme, ali šta je u tome? Ne mogu svi pratiti sve.
kao prvo. Drugo, današnje društvo, ekonomija i čovečanstvo nije jednostavan fenomen kao prije 100 godina, a i onda je još bio kompleksan, znači još prije 200. Nekad ste vi imali nekako globalnog šefa, pa nekakve farme, pa nekako micanje dobara, pa nekakvu razmjenu, pa malo putovanja. I onda kad se izmislio telegraf i eventualno telefona, ste malo brže razmjenjivali informacije, čak ste i manipulirali u poslovodstvu. Ne? Međutim, mi danas živimo u društvu, čak i u Hrvatskoj, koje je totalno korelirano, što više spregnuto. Vi ste dobro spomenuli što se desilo u Njemačkoj, već je bilo na webu danas, dakle taj porez na crkvu, ali imate 500 drugih stvari. Ako se desi tsunami, evo ovog trenutka, za 10 minuta ćete znati. Za 10 minuta ćete vi imati da je bio tsunami recimo negdje u Pacifiku. Ne? Prema tome, nama se desilo kroz internet i razmjenu elektromagnetskih informacija, mi dobijamo informacije stravično brzo i onda nam se svijet približuje i onda vidimo koliko je kompleksno. Sad, kako donositi odluke u kompleksnosti? Evo vidite, to je ključ problema. Mi u demokraciji stavimo jedno tijelo i jedan glas. I to nije loš koncept jer za sada još bolje nismo razvili. Međutim, budimo iskreni. Pa jedno tijelo, taj tip može biti zločinac, ili može biti neadekvatan, ili može biti neznalica, ili može biti neinformiran, ili može biti šta god. A s druge strane, taj čovjek vam može biti Nikola Tesla. Dakle, neko ko vidi dramatično više, ili nekakvi nazovimo to uvide, nazovimo telepatske da pojednostavnim, pa vidim budućnost. Pa čekajte, pa to nije isto. Zato se u poslovodstvu, ili recimo u športu, namjerno čovječnom športu, se traže ti lideri. I šta radi šport? On ne samo da zna struku, dakle kako pripremiti igrače fizički i tako dalje, nego ima taj dodatni kanal intuicije, što je užasno važno za sportskog lidera, da u zadnjih možda 3 do 5 do 10 sekunde, na primjer u košarci, zna točno uvesti pravoga igrača i dobiti utakmicu. Ti talenti su nevjerojatno važni, a vi njih ne možete staviti u kartezijansku fiziku. To nećete matematički izraziti jednostavno jednadžbama. Vjerujte mi, ja znam do kraja, to ne možemo mi staviti u fiziku. Ja vam nikad neću izmodelirati utakmicu, recimo, da ne govorim s Hrvatskoj Americi, recimo Chicago Bulls protiv Celtics. I sad ću ići modelirati zadnje 3 sekunde. Ma nema formule. Taj ljudski parametar je stravično važan. A slično je naravno i u poslovodstvu, slično je naravno kad se vodi nacija. Pogotovo mala nacija. Evo konkretno u Hrvatskoj. To je nevjerojatno kolika količina neznanja i neznalice se nalazi u politici. Mislim, gledajte, to je sramotno. Ja neću reći da su oni loši ljudi, ja neću da su oni nepošteni i tako dalje, nego pa se ne znaju. Ajmo konkretno. Statistički, nisam ja objavio, da u Hrvatskoj ima najmanje od 100 do 400 tisuća relativno bogatih ljudi. Dakle, relativno bogati. Od tog su 1% vrlo bogati. Idemo dalje. Na skali Hrvatske vi imate najmanje oko 75 do 100 tisuća, možemo razgovarati, visoko školovani ljudi. Budući da imate u inozemstvu nekoliko milijuna Hrvata, među njima imate nekoliko desetaka tisuća doktora znanosti. To su naše brake i ljudi koji će raditi u Hrvatskom na pozitivan način. Zašto mi te ljude ne uključimo? Dakle, te koji imaju i novce i znanje i dobru volju. Naravno da neki od njih će završiti u zatvoru jer su bili kriminalni, ali nisu nužno svi. Idemo dalje. A mi stalno govorimo o 250 tisuća obitelji u poljoprivredi koje ne mogu napredovati. Pa ljudi gledaju, to je mali model 250 tisuća, to je vam jednim kompjuterskim programom ja riješim. Idemo dalje. 1.200.000 umirovljenika. Pa ljudi, to je još jednostavnije. Jer te ljude ne možete ništa drugo napraviti nego pošteno plaćati mirovine. To se može računati. Idemo još dalje. Ove koje školujemo, pa to mora biti prioritet. Pa tome, zašto mi kažemo jedna Hrvatska? Prvo, nema jedna Hrvatska. Ima otprilike 5 podhrvatskih. Užasno siromašni socijalni slučajevi bez ikakvih opcija, siromašni koje treba eventualno samo drugačije grupirati, onda one koje možete totalno regenerirati, onda mlade koje morate apsolutno školovati i onda te bogate koje možete drugačije poslagati u mreži. To je 5 podkomponenti. Plus imate ne znam koliko regija. Dakle, vi možete, Hrvatska je toliko mala zemlja, staviti u jedan kompjuterski program sa par mudri ljudi i dogovoriti, što je rekao, ne znam koji isto ekonomisti, savjetov, pa ljudi, pa vi svaštarite, pa nemojte sve raditi. Uspjeti briljantno, sačuvati nekakve kompatibilne prednosti koje se ipak mogu zaevaluirati, čak ćemo pitati prijatelji i druge, i zaživjeti jednu vrlo, vrlo divnu Hrvatsku. To je moguće. Zašto to niko od vas strogo znanstvenog stajališta? Dakle, ovo uopće nije nikakva religija. Gledajte, umjesto da mi govorimo o jednoj Hrvatskoj, to je krivo.
Ne znam da li imamo 5 ili 7 regija po tako dalje, možete čak svaku. Vi možete svaku osmu čak staviti u kompjuter. Dakle, nećete na isti način tretirati ove naše hrvatske milijardere u odnosu na zadnju sirotinju. Nećete na isti način tretirati recimo istočnu Slavoniju i Istru plus distribucije. Dakle, vama je dovoljan jedan mudar program i reći ljudi, ajmo postaviti naciju drugačije. Idemo reći. Prvo što nam treba? Trebaju nam novci. Dobro. Uzet ćemo najtalentiranije ljude. Umjesto da ih koristimo bez veze, oni znaju lijepo pregovarati, a takvi postoje, na stranim jezicima, konkretno engleski i tako dalje, nego pregovaraju sa međunarodnim centrima moći i sa prijateljima Hrvatske da dobijemo rezervoar novaca. To je potpuno moguće. Utoliko prije što nikad nećemo kredite vratiti, jer financijski svjetski sustav je propao, prema tome to je sustav laž. To se ne smije javno reći, to političari ne smiju javno reći, ali to svi znaju. Ali ja smijem reći, ja sam fizičar, prema tome je tako svejedno. Neće niko vratiti kredite. Vi ste kreteni ako mislite će Grčka vratiti kredite. Neće. A ljudi, osvijestite se, nitko neće vratiti kredite. To je samo jedna igra financijara koji su propali. Prema tome posudimo mi u ovom trenutku koji je Bogom dan, koliko god nama treba. Naravno će reći da je to lažno, da mi... Pa šta je lažno, šta je Haški sud? Nego mučevina. Svjetski pravni poredak ne postoji, to je jedna politika igra. Prema tome kad shvatite da prirodni zakon nije ozbiljan, a ovaj ljudski nije ozbiljan, onda koristite ljudski takozvani pravni sustav kako vama odgovara. To je jedino normalno ponašanje. Dakle, odnos moći i snage. A naš odnos moći i snage je krasno. Ako imamo ljude koji znaju lijepo govoriti jezike i dogovoriti sa stranim centrima moći i sa prijateljima, ajmo prvo povući novaca koliko nam treba. Drugo, ajmo umrežiti kako nama odgovara. Isto kao što radimo u nogometu. Dakle, najbolje dovedemo pa idemo pobjeđivati, ljudi moji, pa to je potpuno legitimno, to neće smo i protiv nekog. A što znači pobjeđivati? Pa napraviti fantastičnu zelenu poljoprivredu. Idemo dalje. Zašto ne bi Kroacija bila, evo na engleskom, loving country, Kroacija, loving Kroacija. Pazite igru riječi. Love, onaj ing sa velikim i ing, inženjeri. Da bude zemlja ljubavi inženjera. Ja hoću što više inženjera u ovoj zemlji. Pa zašto? Pa zašto su oni ozbiljno formirani. Probajte vi kupiti ispit na inženjerskim fakultetima. Pa nije to ekonomija i pravo koje treba zatvoriti. Prvo ekonomija uopće nije znanost. Ponavljam i to vam potpišem. To nisam otkrio ja, nek su otkrili moji kolega na Politehnikumu u Parizu, moji kolega na Politehnikumu u Cirihu i ovdje kod nas u Lozani i planetarno svi. Ekonomija nije znanost, oni uopće nemaju pojma više o čem govore. Adris grupa sad doli Krugmana uskoro u Rovinji, evo ovih dana. Šta će im Krugman? Oni dobiju Nobelovu nagradu s dužno poštovanja, ljudi moji. Priča floskule i pričice koje svaki inteligentan čovjek vam može reći, ne? Prema tome, niš koristi. Zašto to plaćati? Ne? Idemo dalje. Pravo. Pa koje pravo, ljudi moji? Koje pravo? Pa ne vrete s pravom ništa. Meni je gospođa u Rovinju, da ne kažem koja i ne jedna, i u Zagrebu su rekla, dobila sam sud 4 godine poslije ga nisam mogla implementirati. Prema tome, šta će vam pravo? Ne? Možemo nastaviti. To su priče za malu djecu. Svjetski pravni i monetarni sustav su u dubokoj krizi, a ekonomija totalno kolapsirala. Do te mjere da nije tajna, pa ne govorim vam ja, to čitate sami po internetu, da zemlje poput Kine, Rusije, Indije, Brazila, Kanade i još nekih, i Južne Afrike vjerojatno, pokušavaju napraviti novi svjetski sustav. Ne onaj poredak mafioza, iluminata i kojekakvih bankaroida o kojima se govori. Ne, to su sad nove ideje. Jer ovaj planet više totalno nenormalan. E sad, kako se hrvatska vlada ponaša? Pa mislim, bez veze. Najiskrenije bez veze. Totalno neznanje. Dakle, sišu krv iz sustava, što je u redu, krajnje da se postavi malo više normativa u financiranju sustava, u plaćanju poreza. To nemam ništa protiv. A s druge strane, projekti, pa samo one koje mogu vidjeti svojim očima iz prošlog stoljeća, a ne one koje bi tu trebalo napraviti. Ne? I treće, što je najbitnije, zašto ne napraviti planetarnu Hrvatsku? Pa jedina skala više nije Europska unija, ljudi moji. Pa neće ni Europska unija preživjeti radi sebe. Europska unija će preživjeti zašto je isto planetarna. Pa najjača snaga Njemaca je u tome što su baš jaki recimo u Kini. Ne? Prema tome, prestanu te floskule. Skala 21. stoljeća je cijeli planet i galaksija i više. I to vrlo ozbiljno kaže mrtav vlada. Ne, sve su naše floskule na nivou, kako ćemo slagati odnosno na Sloveniju, na bivšu ex-Jugoslaviju, ne znam ti šta, kako ćemo surađivati sa Europskom unijom, gdje će nam svaki trećerazni službenik nas može popljuvavati, a da ne govorim kako oblizujemo, slušajte koga, ove kakve Finčeve, Mudije i ove kakve agencije za rating. Pa meni je jasno da one ocjenjuju
I moram odmah reći nešto što je ekskluzivno za vas. Mi upravo radimo u Švicarskoj jednu novu agenciju koja će ići protiv svih ovih. I su te agencije za rating financijski postale prebahate. Prvo sve su u Americi, druge rade šta hoće, one su jače nego vlada. Zato kad jedna agencija kaže ne, vi nemate dobar rating, onda vaša cijela zemlja se nalazi u komi. Pa ako to nije imperializam, onda ne znam šta je, jel tako? Tako je, da. Da završim tu temu, tko ne razumije da je skala čovjeka doslovce od životinje pa do dragog Boga, onda nije shvatio čem govorim. A naravno, ako je čovjek stvarno blizu Isusu Kristu ili Božoj svijesti, taj čovjek ima strašno duboke uvode. To se obično u ljudskom rječniku govori da je on multidimenzionalan, da je on, ne znam, parapsihičan ili indigo, ili je on, ne znam, vidovit ili genij, pazite, to su glazbeni, matematički genij i tako dalje. To je ljudskim rječnikom rečeno čovjek koji ima puno dublju i višu dimenziju percepcije. Tako je naravno bio Tesla, to se zna. Ne? A šta to bi? Pa to su upravo ovi zumboidi, često nisu čak ni humanoidi, a ljudi ni slučajno, koji vam zvrndaju po televiziji. I ne samo u Hrvatskoj. Najčešće političari i koji u bolju civilizaciju ako Bog da. Ne kažem ako Bog da, nego ja ću napraviti. Kako će oni to napraviti? Čujte, nemaju kompleksno. Rade stvari, što važno su oni dobri menadžeri. Pa znate vi koliki talenti su potrebni za stvarno dobrog menadžera? Govorim sam u sportu. Pa ne postajete vi jedan Mourinho ili Čiro Blažević samo ovako. Pa morate strašno puno dati i onda vam se desi pogreška. Ne? Prema tome htio bi da ljudi to naprosto shvate i da mi više ne idealiziraju ove zumboide koje se kreću po politici ne samo u Hrvatskoj nego svuda. Ne? 9:34, idemo sa drugim dijelom razgovora. Još jednom se ispričavamo svima na tehničkim problemima. Neću više ovako greškicu ponoviti. U stvari ne ide to s tim Skype-om baš najbolje. U svakom slučaju drugi dio razgovora sa Davorom Pavlom kreće sad. Onako dosta me razveselilo ta vijest kad sam je vidio i u principu bih vas molio da razjasnite meni, a onda i slušateljima. Snimili su cvrkud zemlje u svemiru. Ne znam da li ste vidjeli tu vijest ovih dana, ali pretpostavljam da nešto znate o tome. Zemlja emitira signale, zapravo neke frekvencije koje su oni pretvorili u glazbu. Je li to, šta znate o tome? Ja nešto o tome pojasnim vama i više. Da jednom za sve vijeke kažem, nisam samo ja pod navodnicima pametan u naciji pa govorim s vama. Vi ne biste vjerovali koliko ljudi, evo čak fizičara, kolega ili kemičara ili matematičara, da sam spomenuo jednu grupaciju inženjera, ne, koje ja poznam, koji sve to znaju još puno više. I čak neki moji kolege fizičari sa studija još od 1965. godine, koliko se sjećam, možda i ranije, mi razgovaramo o tim stvarima koje sad vi pitate. Ajmo konkretno ovo. Mi već dugo znamo da Zemlja ima sve te, ne omotače, nego i elektromagnetske fenomene i ne znam šta bi sve to rekao. A sad ovaj zadnji koji ste spomenuli, taj cvrkut, to je zgodno, ali ima to puno više. Dakle, logično vam je, čak ako uzmete najjednostavniju kuglu poput Zemlje i znate da ima u sebi među ostalima i željeza i magnetizma i svega i da rotira naravno i da ipak prima od sunca zrake i također elektromagnetska polja i sve skupa i da to sve skupa jako dobro funkcionira. Kad to sve pogledate, a danas imate snimke na internetu, onda jednom shvatite pa to mora imati određena elektromagnetska polja, da tako kažem neke silnice. Ne? A kad znate da te silnice i ta polja naravno su dinamička, pa nije teško, vi znate da elektrostatika isto stavi zvuk. Ako vi češljate sebi suhu kosu sa suhim češljom, vama će se prvo elektrificirati kosa i čućete pucketanje, jel tako? Da. Malo drugačiji fenomen, ali sličan način, naravno. I planet Zemlja sa tim svi skupa što ima oko sebe, pa prolazeći kroz svemir kako što već prolazi, isto nazovemo to puckete ili cvrkuće, jel? I to se sad napokon snimilo, jel? A sad dajmo razmisliti ozbiljno. Dakle, ovo sad ćemo otići namjerno malo u metafiziku jer ovo ja ne mogu i ne mora sve dokazivati. Sad razmislite ovako. Imate nedvojbeno sljedeća polja, zanemarit ću ova druga, ali imate nedvojbeno polje gravitacijsko. Nedvojbeno, to nema sumnje. Imate nedvojbeno elektromagnetsko polje, dakle to je sasvim sigurno ta dva polja imate. Ona su već totalno nevjerojatna i fascinantna i ta dva se već prostaju brzinom svjetlosti. Na planetu Zemlji imate puno neutralnih stvari, tobož Zemlja, pa tobož recimo oblaci. Međutim, stalno vidite se i oni elektrificiraju. Ako ste ikad bili bilo gdje na pustinji ili poljani prije oluje, vi ste točno mogli osjetiti u kondenzatoru, recimo naboj na poljani u odnosu na naboj na oblaku, prije nego što je tresno grom, ne?
Dakle, vi osjećate ta polja. Ako idete od jezera ili mora prema gore na planinu, što više idete će osjetiti što se zove i promjenu temperature i promjenu. Sve su to fizikalne pojave. I prema tome to što je snimljeno o zemlji, to je vrlo jasno. Ajmo sad korak dalje. Namjerno uzimam primjer takozvane brazde podzemne u Kaliforniji, takozvane St. Andreas Fault, koja je vrlo duga, nekoliko tisuća kilometara i koja je naravno na uzroku onih potresa u Kaliforniji, jer dovoljno da se nešto malo pomakne i dolazi do potresa, jer to su ogromni, to se dodiruju kontinenti, jel, i tako dalje i sve skupa. Međutim, šta je poanta u tome? Poanta je da recimo godinama su to u Kaliforniji pokušavali i vidjeli su da prije potresa naravno štakori i pčeli i još neke životinjice to osjete jako dobro. Pa zašto? Pa zato što se mijenja naravno to polje, jel? Elektrostatsko i dinamički sve skupa i možete to izmjeriti. Danas smo mi razvili uređaje i htio bi nešto reći globalno za to, tako da prestanemo za sve vijeke vjekova čak crkvu slušati, kad mi na svakom zavoju pričaju sotoni. I to moja vlastita katolička crkva, tako da budem vrlo jasan i precizan, to sam ispričao na Kaptolu, znate. Ako ste vi Kristovo dijete i molite se Isusu Kristu krunicu, onda ste zaštićeni. O tom potom. Međutim, to su ono što smo govorili u početku, to su duhovne stvari, to je vaš odnos s dragim Bogom. Ali kad idemo izvan čovjeka, dakle kad idemo evo u ovo što ste govorili, dakle ta polja, elektrostatsko polje, da li vas telefončić sa mikrovalovima utječe na vas i pravi vam negativne stvari? Da. Da li vam bili visoke žice, visokonaponske utječu negativno na vas? Da. Da li neki loš okoliš okličen negativno na vas? Da. Idemo dalje. Da li akupunktura se može mjeriti? Da. Da li mogu skanirati ljudsko biće sa raznim skanerima? Da. Da li mogu mjeriti vaše stanje svijesti? Da. Prema tome nemojte mi više govoriti o bioenergiji, o metafizici, o New Age-u. Sve se to može izmjeriti. I mi znanstvenici to jako dobro znamo, ja sam u tome sve školovan. Naravno, ja nemam sve to uređaje uvijek i ne mogu sve uvijek stalno objasniti na svakom zavoju, ali umoran sam od nadri liječnika u odnosu na tobož službenu medicinu i tako dalje. Sve to fizika postkvantna danas zna. Sve znanstvene fantastike mi fizičari smo pročitali i proučili. Mi to znamo i točno ću reći za šta koji uređaj. Prema tome, kad neko ima nekakvu anomaliju ili neki imate neku anomaliju, mi to znamo izmjeriti. Naravno, u čemu je problem? Pa znate, to jako puno košta. Ja da bi napravio uređaj, jednu komoru koju bi stavio pacijenta, izmjerio sve frekvencije, to se zove kompletna dinamička spektralna funkcija čovjeka. Ja bi to znao, ja sam držao predavanje o tome, imate moje članke o tome. Ali ne mogu takav uređaj napraviti za sada jer me košta najmanje oko $100 milijuna, najvjerojatnije, možda i više. Jel? A znao bih napraviti. Moje kolege imaju u raznim formama, mi to upravo sklapamo. Također, čak i pri tome, slobodna volja pacijenta ili čovjeka kog snimano je bitna. Bitna, jer ako on uđe u takav uređaj sav zmrdan, mislim, spektar će biti zmrdan. A ako uđe nadahnut jer je meditirao i molio se, bit će drugačiji. Prema tome, mi moramo shvatiti da ljudi imaju slobodnu volju izbora. Taj dio ne ovisi o snimanjima. Na isti ili sličan način jedemo u asocijaciji. Da sam ja jedini čovjek na planetu ili da se malo, onda bi mogli koordinirati lakše. Međutim, ljudi nas je 7 milijardi, uskoro 9 milijardi. To je prilično veliki skup humanoida, plus dodajte tu životinjski svijet, plus floru i faunu, sve skupa, plus naravno elektromagnetska polja. Onda imate onaj pojam kad se kaže Gaja, dakle zemlja Božica. Sad, da li je zemlja Božica u duhovnom smislu, to vam ja pojma nemam, neću ništa tako reći. Ali da je meni sa stajališta fizičara ovaj entitet itekako inteligentan, logičan, visoko koreliran, da ne kažem spregnut, je. I ja sam jako svjestan kao čovjek, na ovom nivou mojih uvida, da ja utičem na tu Gaju. I meni je stalo da tu Gaju, ili pa hoćete planet Zemlju, sačuvam. Jer u svemiru to je jedna fantastična divna kuglica, predavna za život i mi smo naravno zagadili sa ovakvim projektima ala Plomin 3 ili još gore. Prema tome, ljudi, dajte se osvijestite. Naša dužnost je da se brinemo za planet Zemlju, jer to je više nego naša Hrvatska. Jer ne može meni biti sve jedno što se dešava u Italiji, Mađarskoj, Sloveniji ili Bosni i Hercegovini, jel' tako? I tu smo mi zabrazdili. Da budem Hrvat, to je divno. Da budem Israelima, to je predivno. Da budem Europljanima, jasno. Ljudi, ali moramo se brinuti za planet, jer su sve to korelirano. Ako imate ono kao što ste imali u Černobilu eksploziju ili probleme, pa vama zagađuje to i Japan. I kad imate problem u Japanu, vama to zagađuje Europu, pa nemojte biti smiješni. Sad javljaju da se na sjevernom polu strašno led otapa, da će imati stravične zime, jel? Pa vidite kako je korelirano. Da. E sad molim vas da nešto kažem ponovo, jer kad meni kažu kako si toliko protiv ekonomista, pravnika i političke kaste, slušajte me ponovo. Precizno fizičar, matematičar.
Na fizici vi ispit kupiti ne možete. Nije uopće pitanje da imaju kolega ljevičar ili desničar. Ja imam časne prijatelje kolege i iz SDP-a i iz HDZ-a i ne znam koje stranke. Nijedan ne prodaje ispit. Ti ljudi, slušajte me dobri, hrvatski fizičari, matematičari, kemičari, koliko ja znam, pa inženjeri, to je poštena kasta. Ovi drugi nisu. Na ekonomiji možete kupiti ispit, na pravno možete, pa objavljeno je, pa nisam to ja izmislio, ne? Prema tome ne možete u takve ljude vjerovati. A o političarima, pa u kakvom je stanju zemlja 20 godina što postoji ili 10 godina od one vlade pa ove vlade, pa šta vam ja znam. Ti ljudi ne razumiju kompleksnost, ponavljam kompleksnost. Vidite kad se dešava već ovo sa klimom, to su fenomeni koji zahtijevaju stravično duboke uvide. Ponavljam, znanja za koje vam treba barem diploma iz fizike plus 12 godina. Uzmem samo za primjer medicinu, pa ne postaje se medicinar samo faksom, trebamo još par godina prakse, zar ne? Da, i te specijalizacije. Prema tome, a vidite u našem društvu oni ne poštuju, njima je jedan premijer ili premijerka ista faca i čak bolja nego jedan stručnjak. Pa ljudi, jedan ozbiljan stručnjak, evo recimo za granice, akademik Davorin Rudolf, pa mi imamo već barem 5 problema sa granicama u zadnjih 10 godina. Pa šta ne stave Davorina Rudolfa, akademika koji je stručnjak za to, koji će zavrati pad suradnika i to je njegov dosije, ljudi moji. A bili su ga stavili i on je u stvari to počeo rješavati i onda se politika između kompromisu miješala. Pa Sjećam znam se toga, da ne kažem da kaže šta mislim o toj politici. Sram vas bilo. Pa gledajte, ja sam rekao ja ne bi ih u Remetinec, ja bih ih prevezao za Bana Jelačića i da ljudi pljuju po njima. To je moje mišljenje o njima. I ja to javno potpišem krvlju. I ne radi sebe, ne radi hrvatske djece. Pa šta je vama ljudi? Pa nama su djeca, pa koliko ja pisama dnevno pričam, djeca od 17 do odrasli od 35 godina bez posla. Pa ako to nije škandal, šta mi je škandal? Je, istina je to. Pa kako? Pa oni mali činiti samoubojstva, harakirije, samurajski. Svi skupa. Nisu ni za Remetinec. Šteta troši papirologiju i pravni sustav. Jedni i drugi i treći, molim vas lijepo. Šta je posao vlade? Nabaviti novce. Zašto? Da financira obrazovanje i mlade. To je prvi, to je nulti cilj nacije. I onda ćemo s njima i s tim pametnim, poput Rudolfa, imate još beskonačno takvih pametnih ljudi, imaju tisuće koje poznam. Ćemo poslagati ekonomski ljudi gdje su na prioriteti, s kim ćemo napraviti novce i onda financirati naravno umirovljenike. Pa naravno ćemo financirati zelenjavu. I nećemo dozvoljati da nam niko kaka po glavi, pa šta je vama? Pa neću ja se petljati u probleme Francuske. Usput, jeste vidjeli da su Francuzi zabranili genetski modificirane Da, jesam, da. Pa mi smo to znali i prije. Šta smo i trebali Francuzi, ali Bogu hvala su Francuzi. I ko mi bude pljuval protiv francuskog konjaka i francuskih sirava, neću ga ni na Goli otok staviti, gamad jedno, sam je. Pa gledajte, molim vas, pa mislim, pa to su normalne stvari. To ko da mi neko kritizira vodik ili kisik. Francuz mora biti Francuz, obožavam Francusku, ko što obožavam Japan, pa šta je vama? Kada tome Hrvat mora biti Hrvat i divan, a Istran će biti Istran. I nek mi prestanu sa nacionalizmom i glupostima. Nacionalizam je samo jedna divna boja i ona je predivna, nema ništa ljepše nek biti Hrvat. Ali to ne znači biti anti ovaj, anti onaj. Treba biti planetaran također, je li tako? Tako je, slažem se s vama u potpunosti. I to je univerzalno, to onda je katolicizam. I onda oprostite i živite ljubav. Onda prije kako ćemo praviti ekonomiju. Pa evo kako ćemo praviti ekonomiju, sa znalcima, kao u športu. Eto. Da. Bi gospodin Rudić preživjeli jedan tjedan na olimpijadi i dobio zlatnu medalju u waterpolu. Taj gospodin zna svoj posao. Jer Kostelići znaju posao, znaju. I znate šta rade sad, treniraju, eto. Da. Istina, da. U stvari, najbitnije je da se nešto može izmjeriti da je egzaktno. Ovo sve što je apstraktno i na tom nivou funkcionira kao što je... Ja se ispričavam, ipak jedna korekcija. Ne. Transcendentalni dio intime čovjeka ne možete mjeriti. Moramo biti precizni. Da, to smo rekli na početku, da. Ali moramo pojasniti. Ljudi me uvijek pitaju, pa zašto ti ne bi u meditaciji sebe zatvorio u kutiju? Evo, vrlo precizno zašto. Pretpostavio sam ja nekakav čovjek koji je stigao do najvišeg nivoa svijesti i kad se molim krunicu i Isusu Kristu i Zdravo Marijo, i Oče naš, i sad meditiram na Kristovu ljubav. I zatvorim se u kutiju i sad postavim detektor da mjere što se dešava. Gledajte, detektor, to je čista kvantna fizika, po definiciji bi interferirao. Ne može biti drugačije, jer tog trenutka više nisam, da kažem, izoliran. Vi da to radite, recimo, u jednoj guži, to nije lagano. Čim vi stavite razna mjeriteljska uređaja, to imate na YouTube-u, pogledajte se film Dr. Quantum, kvantnu fiziku. Čim stavite uređaj u kontekst sustava, uređaj interferira, uređaj utječe. Prema tome, ako vi želite biti mistik i ući u transcendentalnu svijest,
susret sa živim Bogom, kako piše dr. Tomislav Ivančić, kako upućava pater Zvijezdan Linić, Zlatko Sudac i mnogi časni svećenici u našoj crkvi, a izvan crkve, pošteni ljudi koji znaju sve to skupa, laici, onda to ne možete doživjeti, jer vam onda to interferira. I zato duhovnost, zašto su crkve i napravljene? Jer lijepo možda ste u prirodi, ali nikad ne znate šta se tamo dešava u nekoj divljini. Ali u crkvi ideja je upravo crkve ili templa ili tako, da je to privilegirano okoliš da možete ići u sebe, ne izvan sebe. Naplaćivati za sakramente, to je kretenizam, to je totalno nerazumijevanje duhovnosti. Sakramenti moraju biti besplatni, a duhovnost mora biti podržavana od svjesnih vjernika, jer vjernik znaju da je dragi Bog živ i prema tome žele živjeti u zajednici. Prema tome, naplaćivati poreze za to je neprimjereno. Međutim, s druge strane, što je jako primjereno je živjeti duhovnost i svako mora živjeti svoju osobnu duhovnost. Previše ljudi mi centra, previše ljudi ne zna rješavati vlastite probleme, pada na nepravde, stalno krivi ljudi izvan sebe. To je krivo. Čovjek mora krenuti od sebe, od svog odnosa sa svojom sviješću, savješću, ljubavlju i nada se s dragim Bogom. Odnos čovjek, dragi Bog, je fundamentalna komunikacija čovjeka i zato smo Božja bića. Tko to ne vjeruje, nek se bavi imunoidima, nemam niš protiv. To je onda njegov problem, nije moj. Ja sam jasno i glasno rekao, ja sam to provjerio, ja garantiram hrvatskom čovjeku, svakom. Ako ste nevjernik, molit ću za vas, ali ja vam garantiram, sve ime što znam, dragi Bog, postoji. I dakle, svjedoci poput Isusa Krista i silnih svetaca znaju o čemu govore. Ali to nije kategorija mjeriteljstva. Mjeriteljstvo s druge strane fantastično i uvijek je liječnik, dragi Bog. Kad vi nekog liječite, ne znam kakvim metodama, molitvom, ovo ono, čak i hagioterapijom, uvijek je, dragi Bog. A ako radite medicinu, kakvu god, zato je placebo efekt tako važan, opet je, dragi Bog. Međutim, nama su dane takozvane tehnologije, poboljšanja. I kad smo već kod toga, jednu struku moram jako upozoriti da je loše. Farmaceutika, što u krajnjoj liniji ne znači kemija. Ne da su kemičari loši, kolege su izvanredni i farmaceutici također. Ali vi sve to možete izvući puno bolje iz prirode. Dakle, radite jednu biomikriju. Dakle, biljke u prirodi imaju sva svojstva koje su nama potrebne za takozvanu farmaceutiku. Radite u farmaceutiku koje rade, one te silne kemoterapije i tako dalje, to je možda legitimno u nekim ekstremnim slučajima, možemo razgovarati gdje šta kako. Međutim, mi smo dozvolili da nam se previše krive kemije, reducionističke kemije, poput ovog genetičkog inženjeringa i modifikacija, ubaci, a to su nedovoljna znanja. To je kao da dođem ja pa se petljam u nečiji organizam. To se ne smije. Da, meni je to dosta u stvari plastično uvijek bilo kad sam slušao toj kemoterapiji. Kemoterapija ne ubije samo bolesne stanice, ona ubije sve stanice i ta citostatika i slične stvari. Tako da definitivno bi se trebalo krenuti više prirodi u tom kontekstu i pronaći te prave lijekove. Bio sam pratio, vi ste spomenuli u stvari ove šamane koji nemaju takvu veliku dubinu i nemaju ono što bi možda moglo koristiti u svakodnevnom životu nama, ali čini mi se da recimo ti takvi ljudi koji su u stanju i mogućnosti komunicirati sa biljkama i sa prirodom i sa okolinom u stvari stvaraju tu ravnotežu koju kasnije svi zajedno koristimo, ako nisam to krivo shvatio. Po mojim znanjima, Sveti Franjo Asiški je imao takve uvide i talente i nije jedini. Dakle, govorim kompletno u kontekstu katolicizma i kršćanstva. Nije jedini, bilo toga puno. I sad, nazovimo ove takozvane, nazvat ću ih indijanci globalni. Indijanci, ne samo američki, nego i ovi šamani i sud po svijetu. Dakle, ove sve skupine koje mi ne smatramo civiliziranima u ovoj sadašnjoj takozvanoj civilizaciji. Dakle, ti ljudi iz prirode, pa često i paganiste i tako dalje. Problem sa njima nije to što oni imaju neke metode i tako dalje. Problem je što mi o tome prvo ne znamo dovoljno. Drugo, to stvarno nekad nisu na najvišem stupnju. Dakle, i u tim, nazovimo to paganističkim, imate dosta manipulacije. Vi znate ipak dovoljno da znate da u nekim plemenima taj takozvani vrač, jel? Pa nije to nužno bila uvijek plemenita osoba, jel? Kao ni što nije bila kod nas u crkvi svećenik, jel? Dakle, tu treba biti jako oprezan, znate. Čim se ulazi u duhovnost, vertikala je bitna. I kad sam zadnji put spomenuo Teslu, neki ljudi su mi pisali i shvatili su. Kod Tesla je bilo jako bitno kad je ušao u duhovnost, kad je shvatio duhovnost, jer on je naravno bio rođen u kršćanskoj obitelji, prema tome je bio kršćan i tako dalje. I on je isto svuda zabrazdio i upao u svašta i svega i svačega. Međutim, u jednom trenutku on shvatio u svojoj karijeri, a već je bio vrlo poznat, znate, i čak je dobio doktorat od Zagrebačkog sveučilišta. Odjednom je shvatio da se petljaju stvari koje ipak njemu nisu dane. Čak i Nikola Tesla, ste čuli. Čovjek koji je elektrificirao cijeli planet u 2 generacije. I to se dešava mnogim genijima, znate.
A Einstein, evo da uzmemo sve jedan primjer, je bio jako, jako duboko duhovan i Božji. Einstein je u jednom trenutku dodao jedan novi član u svoju jednadžbu, jer nije mogao prihvatiti svoju jednadžbu univerzuma, znate. Ta je takozvana konstanta dodatna ispala dosta važna, ali potom. Pa to nije jedini. Ljudi naprosto podcjenjuju znalce. Stalno se zvrda. Evo, odite danas kao pokus. Svi koji ste ovo čuli. Odite na internet ili kupite si novine pa pročitajte. 99% tog što je u medijima. To je zvrndanje bez veze. Da pače, ako gledate Dnevnik, uglavnom većinu vremena daju takozvanim političarima, koje javno proglašavam, stručno ih proglašavam su neznalice. I reći zašto? 95% njih završili krive fakultete. Jer ti fakulteti ne daju uvide u kompleksnost. Ako vam ništa nije jasno civilizacija, onda je to civilizacija kompleksnost. Pa toliko vidite već na korelaciji informacija. Pa kako će ti ljudi donositi odluke kad su školovani na krivi način? Pa to je nezamislivo. Znate, dragi Elvis, to ko da vi vodite hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Da. Pa gledajte, pa ljudi, to se ne radi. Mi bilo kog stavljamo na bilo koje mjesto. To ne može biti. Rekli su mi ovi poslovodni ljudi, bez iznimke svi. Pa to je strava, njima tak sve jedno na vlasti HDZ, SDP, pa to ti je sve isto zvrndanje. Uglavnom blizu nekakve strane političare, EU kompatibilne zujane, nekakve strane agencije za bonifikacije i sve živo koje ima od par kuna negdje investirati, makar to bio nekakvi zločinac. Ne? Pa to je nevjerojatno, ne? Umjesto da napokon lupimo šakom o stol i to drugačije posložimo. Da se nađemo za jednim stolom, a vjerujte da bi on točno znao izabrati 20 ljudi u Hrvatskoj koji nekog znaju i da govorimo o strategiji ove nacije. A strategija ove nacije, ajmo toj djeci ostaviti raj. Ne meni. Djeci, evo ovima sad ispod 18, hoću da imaju raj, to je moguće. To je cilj jedne ozbiljne nacije, a ne ovako zvrndanje. Da, evo, složio bi se s vama i nadam se da će to netko čut od onih koji bi trebali čut, barem da će mu doprijeti to do njegove glave i do nekog nižeg ili višeg nivoa svijesti bilo gdje da mu se procesiraju informacije. Davor, ja bih se zahvalio sada. Nekako ova tehnologija u stvari nam ne da baš da razvijemo diskusiju do kraja, ali mislim da ste danas dotaknuli puno toga. Dobro, hvala, vidjet ćete po reakcijama. Neki će reći da sam genij, što nisam, jer sam samo fini čovjek, a neki će da sam kontraverzan. Oni koji me ne vole zovu da sam kontraverzan, to su uglavnom komunjare, nevjernici, neki čudni tipa koji ne žele stvarne promjene. Dakle, čim neko mene osuđuje, nemam ništa protiv, me osuđuju i kritiziraju, ali to treba za diskusiju staviti, ali to znači da ne rade dovoljno na sebi. Jer ja nisam rekao u svoje ime svoga ja. Ja sam samo proučio civilizaciju, kažem ljudi, razmislite svojom glavom, ovo je stvarno neprihvatljivo. I glavni ministar je objavio moj intervju, kaže, pa kako je moguće da su političari ekonomisti 0, a športaši 10? Ono što je strašno zanimljivo je, kad razgovarate s ljudima o meni, imate dve kategorije. Jedni koji kažu, shvatili smo, trebamo svaki razmišljati i razvijati se, jer Pavuna nije guru i ne daje on nekakve specijalne savjete, nego provjerio svu ovu manipulaciju i kaže, ljudi, moramo se probuditi i zaživjeti svaki svoje. A druga kategorija su oni koji kaže da sam kontroverzan. To su obično ljudi koji ne žele se otvarati i napredovati. Nije meni bitno da su oni nevjernici, takozvani komunjare, boljševici ili nešto treće, ne znam šta su, ali poanta je da ne žele se otvoriti. To nije pitanje lijevi ili desni. Onaj ko želi zaživjeti bolje, dakle dati djeci bolje, zaživjeti ovaj rajski vrt, nauči što se može, shvatiti da smo u kompleksnosti, ali da možemo zaživjeti ovu ljubav u sebi, ti se otvaraju i ti mene prihvaćaju ne kao savjetnika, ne kao guru, ja nisam ništa od toga. Ja sam samo došao reći vlastitoj naciji, vlastitim ljudima, ajdemo mi zaživjeti ljudi bolje, to je moguće. To je stvarno moguće, ali ne ja kao ja. I kad mi piše ovdje u politiku ti budi šef, ne, to ne ide tako. Prema tome tko je shvatio će shvatiti da postoji dimenzija uvida, dimenzija percepcije, ali slušajte dalje. I odgovornost čovjeka svijesti. Kažu intelektualac, ne, ja nisam intelektualac, ja sam puno više. Ja sam duhovni čovjek koji osjeća moju naciju, moju Europu, moj planet i ovu Gaju i onaj svemir. Ja želim da ovo bude bolje. I to je moguće ako se svi aktivno udružimo i djelujemo. Hvala, Davore.
Hvala i vama. Vjerujem da su slušatelji dobili danas dovoljno uvida i dovoljno znanja i spoznaja, a i saznanja na kraju sa svime time, da će moći razmišljati svojom glavom. Nakon ove emisije će se u stvari priključiti svakodnevnom životu. Ja vam mogu reći moje iskustva nakon ovih emisija. Uglavnom nakon emisija sam mirniji, onako puniji sam, zadovoljniji, nemam potrebu za nekakvom dodatnom interakcijom u smislu nekog medija ili nečeg drugoga i razmišljam na jednom drugačijem nivou. Pa evo, kako ste rekli, to radim i ja. Dakle, sad sam u prirodi u Alpama, ja odem isto fino u te divne zelene Alpe i na vrh brda i uživam ovdje u kontemplaciji, meditaciji i molitvi i vibriram nešto divno i pozitivno. I naravno da mi se dolaze ljudi razni, javljaju se i živim u jednom osobnom raju. I onda te osobni raj dijelimo sa drugim ljudima i ne biste vjerovali koliko mi se ljudi javilo iz Pule, iz Istre, iz Hrvatske, iz cijelog svijeta i naša mreža se proširuje. Uspjeh ovih emisija nije što sam ja u pravu ili nisam u pravu, nego uspjeh da se ljudi bude, udružuju i mi zajednički stvaramo nešto puno bolje. Evo sad i u Americi su izašli isto također i u Kanadi, i Australiji, tako da ljudi žive puno zajedništvo u ljubavi, kao što smo rekli, to je nama dano. A onda će jednog dana pasti političari, ekonomisti i ovi takozvani pravnici koji krivo vode ovu civilizaciju sa tim lopovima, bankaroidima, imperialistima. I onda ćemo zaživjeti rajski vrt i to vam je iza ugla. Hvala puno, Davor, još jednom čujemo se sljedećeg vikenda, u stvari snimimo emisiju, a onda čujemo se sljedećeg ponedjeljka.